Дағы. Дағы бер. Тарт ем başını тартып қой. Тарт başını. Başını тарт. Тарт başını. Тарт көтіңіне түзді. Красавчик. Футболканы киік, футболканы. Красавчик. Футболканы киіңіз. Екі жолы болевойда шығып кетті. Алада урам деген насыр. Ага, балалар тоқтап аты береміз да. Скалкаға, да шырамдар кетіп қатыр қастағы. Микрофон қармап қой. Итак, друзья, для вручения награждения приглашается, ваши аплодисменты, Эрматов Зафарбек. Нет. Тағайбек ол Эльчебек. Бойцы еще не объявлено, пожалуйста, вернуться всем бойцам на свой Зафарбек. В виде отсутствия именно нашего представителя сегодняшнего мы также объявим победителя. Во втором раунде на 1 минуте 55 секунде удушающим приемом победил Тағайбек Улу Эльчебек. Эльче! Мені қара. Ассалаумағалейкум. Бұл жерде қырғыздар, жана өзіміздің спортқа қызыққан адамдар. Сіздерден ушунчалык рахмат, колдоп турганыңыздар үчүн. Ушул Эмин акега, Азиз акега менин тренерлерим, жана менин досторум менен тренировка кылган. Силерге дагы рахмат чоң. Ваши аплодисменты. Спасибо. Друзья, мы